Siyabingelela ubingelela baba uDokotela Babuyiswa Bojabulile ufana muhle ungathi ekhehlela umzulu amancesi. Namhlanje kuLwesibili kuNovember sishilo sathi channel ekababa uDokotela siyayivala iyagcina sizodlulela kwamanye ama channel sikwazi ukuthi yini yenzeka. Mhla ka1 sine channel ezobihluke kakhulu ngoba sifuna ukubona ukuthi yini ezosiza umuntu omnyama eSouth Africa. Ngenzela ukuthi ungabi nento ethi yabona mase kushawa le channel baba uDokotela ivala vese siyayivala. Sivala voluntarily ngoba sekune channel esesiyakhile vese ukuthi nje wasiyivala nje lena sizofaka ke enye ke i-channel that alone it allows us ukuthi senze thina lento esiyifunayo the way we want it, not the way you want it. That is why ubaba uDokotela Babuyiswa Bojabulile ufana umhleja ekhehlela umzulu amancisi ethi i-channel ke sizoyivala ke size ne channel entsha esazi ukuthi izosiza abantu African Innovation TV mhla ka1 December. Wow, ngeze ukuthi ungaloku utshela ukuthi hayi mama sengikuvala le channel yakhe ungabona ngawe no baba. No wena ngabe usabantu abashuthayo not ukuthi ngabe baba uDokotela Babuyiswa Bojabulile. Ngithi mina namhlanje sinobaba ongumela lapha endabuko usendaweni yase Emutable Market eBria 272 ishop na asebenzela kuyona ubaba uKhwalo. Baba awubingelela. Ngiyabingelela ubingelela ngibingelela uKhwalo nje ngiyabingelela nje South Africa enhla nasezantsi. Baba kuningi esesikhulume ngako ekhathini zaphambili. Namhlanje engizoke ngifuna sikhulume ngako uthi uphethe umuthi ofakwa epenini kubantu abagembulayo. Ngizokubuza ukuthi mina elami epenini liyaqhafaza manje ufuna ngiligcobe yini ufake lento uzohlanganisa kanjani? Lapho mkhulu nje mangaba nje ulokho njile unepeni eliqhafazwayo. Sofuna ukuthi ungalithengi lelo peni. Ongalithengi? Solithenga lelo liqhafa. Noma ungathola ipeni nje likanje esokwazi ukuthi silivule. Okay. Maselivula selikhipha upipe lo. Maselikhipha upipe seselifaka something la ngaphakathi. Olumuthi ukuthi ugembule wena odlala isport bet, wena odlala ibhola, wena odlala nje inombolo zelokhu zo Powerball, kodwa lo wase Superbet hayi lo wa national. Ake sibuyele la mkhulu. Kushuthi wena uthi angithole khona lele kuthiwa ibig le clear kukhona lena engathi le orange but le ne tube. Yeah. Lo muthi ufaka uphi ufaka le tube noma ufaka le tube no ink? Lapho mkhulu awufake phakathi umuthi. Into wena ongayenza ngitholele lokho njani ubanana. Uma uthola ubanana ungitholela ubanana lo sovuthwe nje kakhulu. Bese usika la phakathi. Noma ubanana noma nje imuphi inhlobo nje kabanana nje uningi ubanana vele la eThekwini. Akukhethile ukuthi nje inhlobo ni kabanana. Ngoba khona lodliwa zenkawo. Noma yilo odliwa noma yilo odliwa zinkawo. Thatha lo banana usike ngomesa nje lapha phakathi nendawo. Thatha ke leli peni leli ulifake la bese ufaka lo muthi ke lo ngizokunika wona ngoba ngisho izingane zasema university ngiyayinika leli peni leli lenza ukuthi yonke nje into eyibhalayo ithambe nje ayikho into elingayithambisa. Yebo mkhulu. Then umuntu mayastole olufune lo pen asekhona mhlawumbe lo sofa khona adayisa khona. Akekho ngwafaka izitolo nje lawo mapeni nje enziwa ngalolu hlobo lo wathola nje la kumina nje straight. Okay, ukushuthi umuntu umefika wena umnika umuthi noma wena uzomnika ubanana nepeni nomuthi. Mina wena mawufika kumina ufuna lendo le wena thenga ipeni nje noma ipeni elinjani. Mawusufika nalo ke leli peni leli uthenga ubanana bese ngiyakubhilela mina lona. Uhambe nalo sengivele sengikwenzele nje. Hayi ukuthi wena uyasobhanana lapha. Awunazi isithembu. Akudayisa amabanana nama fruit. Uthi lento ufuna umuntu ufuna igcobe ande kuyi-under mase efaka itrunk efaka itight yini ngandleni esetshenziswayo. Lapho mkhulu amafutha lawo engawathola kapha eMozambique mkhulu. Lamafutha la uyawathatha lamafutha uwagcobe la kuwena andena noma mhlambe isetight noma nje kwesiphi noma isikhindi nje sangaphansi yenza ukuthi nje ukwazi ukuthi ukukhula indukule yakho nje. Imake ngifakile ande. Yebo mkhulu. Ayizongcoleni ande. Phela awuzulokhu nje awuzubhixa njengelokho njengamafutha emoto. Abantu bazobuza ukuthi intonde ebalele cha phela ianda akuyona into ohamba ukhangisa ngayo into eyi-private party le. Wena uthatha nje lamafutha la uthatha into encane uyikhathe la kuwena ngaphambili kwi-tight yakho noma kwi-under yakho noma kwi-trunk yakho. Lento yenza ukuthi ilokho njana induku yakho nje in 2 days ibe seyikhulile yaqina nje ngokwanele.
ngalendlela Usho manje bangalawe ngiyithambisa le ande ngagcina hayi ugcina seyifika emlenzeni iyogcina sifika emlenzeni wena nje igcobe lento mawusubona ukuthi seyikhule ngale limit le wena ofuna ngayo so uyayeka ukwachoba ke lamafutha la izokwazi ukuthi imela kule ndawo le efuna wena manje umuntu uma efika angafika nini ezokutshengisa umthondo ukuthi usungakanani Eje ntathu khona yebo lakujekeza lethi sikhula hayi no bangafika nje emveni kweinsuku ezimbili nje kulawa abafuna nje ukukhulisa nje isimo somthondo mase ethi ufuna uzokutshengisa usukhulile hayi ngangikhombisa unankinga ame la break uthi mtshela umngane wami imali lapho uveze lapho awuveze lapho kwaphela kumele awuvezele abantu besifazana hayi uthi manje mayifika lapha 272 angaze lokho engena la kuwena uzomthetha hayi imali lapho uveze vela buzo ngifica vele ngihlala ekamereni noba kavela manje emnyango wasekamereni angala kuyidlupho athi nathi lento seyikhulu bathi yo wenza njalo yebo mkhulu ngifuna sibuyele lana abantu uzobuza ukuthi umuntu le nto ngifuna ukugembula mina ngizofika kwena ngolwesine uyangakhela lo muthi ufaka banana uzoqala nini ukusebenzisa lo abantu abagembulayo lo muthi lo abantu abagembulayo mangaba nje ufikile nje namhlanje kumina sawenza uyeka wena ulala ukwazi ukuthi ulale kubanana ngakusasa ke so ungavuka usuyaqala uyagembula so uyogembula nje one way ngalo pen lakho hayi lo ngobe ngifuna sidlule lokho kuningi ke khehla okukhuluma ngakho wakhuluma khulukazi ngomuthi abantu abahamba amacala abantu ngempela masikhuluma iqiniso abanenge ngebazi bawudla uKhisimusi yebo mkhulu futhi sebebonile indlela elihlehla ngayo lecala yebo ufakazi ubengatholakala usekhona manje ufakazi lo weloke enga-attend useya-attenda manje yebo and then uthini mkhulu nampo ukhuluma njengenyanga ukuthi ikhona yini into ecala uma ungenawo futhi icala manje uthi akathatha amameli okungcono mkhulu ilokhunjana icala umuthi wecala mina nginawo ngiyawenza umuthi wecala so uma ngaba sisenza umuthi wecala uyakusiza nje mawukuthi unecala elisecourt noma wantshontsha imoto noma wenzane nje okubi kubantu siyakhona ukuthi sikwenzele umuthi ukuthi uliwine icala noma mhlawumbe uthola ukuthi umuntu oboshiwe wenza icala nje elikhulu awuyithola ibail siyakhona ukuthi sikwenzele into ezokwazi ukuthi ikwenza ukwazi ukuthi uthole ibail noma mhlawumbe uboshelwe icala uthola ukuthi lelicala awulenzile uyaphiwa nje ukuthi ulenzile siyakhona futhi ukuthi sikukhiphe lapho mkhulu ake silungise lento angifuni usigxeke umsebenzi wezinye izinyanga but sinabo ubufakazi ukuthi kunabantu abasuke la baya emampondweni baya enyakatho baya kompuma nabolanda igubhu zangasebe ngizwa uthi wena unayo induku yokuvusa isigubhu somuntu umethu silandela sisebenza yini lo mnikano ovusa ngoba ungathini kumuntu manje othi lento ishoyo kwalo ngibhekena ngasilanda nami endaweni ukuthi ngakhipha inkulu kodwa manje lento ekuthiwa senza kancane kwakubila lokho ekuthiwa sizobila sibili yini lena othi wena unayo oyinikezwa umuntu kuvusa lesigubhu uma uthola ukuthi unesigubhu owasilanda enyangeni lesi sigubhu asikusebenzele mina into engimandla ngayo kakhulu ukuvusa isigubhu sakho ngiye ngisifuse ngesidleke esikaThekwane kodwa isidleke esikaThekwane ozothola ukuthi sishayiwe kodwa ngeke ngikwazi ukuthi ngingakhuluma la ku social media ukuthi usishaya kanjani asifundise ngomuthi isidleke esikaThekwane so wena mangaba unalezo sigubhu la isidleke esikaThekwane uThekwane uqoqa le enyakatho uqoqa emampondweni uqoqa eJoburg uqoqa yonke indawo so lesi sidleke sakhona mangaba mina ngisithatha ngisishaya futhi sengisithatha sengisigaya la sivusa nje noma ngabe yini ekuthiwa ilele okay yebo mkhulu okusho umuntu njengamanje okhathazekile othi isigubhu sakhe azivuke kunomuntu kena ongafuni ukuthi azafike inkingeni enjalo ukuthi esezovusa isigubhu wena uyamakhela igubhu ubakhela impondo wenza njani noma wakhe iwasho nje kuphela wangena idlozi lamanzi hayi igubhu abantu ngiyakhona ukuthi ngikwakhele mina isigubhu mawufuna nje isigubhu ngikushusele nje sona phansi mangaba ngikwakhele isigubhu sendoda nesomfazi ngikwakhele uphondo futhi
uphondo kusube kungelo kumiselela lobunyanga bakho ukuthi bungalokhu nje bungawe yebo mkhulu khulu kunabantu abazofuna ukukuthola nako kuwe emaholideni uvala nini uphinde ubuye nini yonke le nto leyo uma ukuthi umuntu uyafuna ukuthi njoba ehla uyohlala ekhaya uzobe nesikhathi sonke phela lento ukuthi ufuna ukukhulisa induku yakho uyaphazamiseka kuyemsebenzi kanti uma esekhaya evalile uzovuka ekseni athambise kahle la eandeni agqoke ahlale ekhaya abuke kahle lento yezoba yayo lento yokusebenza nayo iyasiphazamisa abantu bakhudo bemakhaya manje uthini kubona khehle lapho mkhulu la kulabantu labo thola ukuthi basebenza koGoli basebenza Cape Town thola ukuthi nje abanye basebenza emathunjini omhlaba underground abakwazi ukuthi nje babe nesikhathi nje esikahle so lawo bantu labo mina ngivala emsebenzini ngizoze ngivale ngomhla ka24 okay uphinde uvule nini ngiphinde ngivule ngomhla ka5 January yeah kezothi baze sinike inamba abazokuthola kuyona khehle inamba abazongithola kuyona ithi 072 81 30765 baba udokotela baba wesizwe baba Jabulani Mfana Mhlenje Khelomesi nobaba umelaphi wendabuko oyinyanga usebenzela eThekwini ishop number yakhe ithi 272 eMuthi Market eBrea siyabonga